gospoda ima dobro biro, ampak kelnerca je na cumpa, no? To je nek škotro, Fender, Les Paul. Okej. Buja! Ja, mi, dobro. Dobro pivki imate smijehati, tako da ni problem od te. Bom, mi smo... Rudi, naš bornar je žajem, bi rad uvedel. Dobro, uveda z Janisa. Kosilka. Nam na divani sebi, gledam televiziju kao same monane. Noći sam mirana, kukarija drči, radio oaza, ovdje višni. Od istokom čast, još je kanal, želi se pjepišan kinom sam. Od ovo časti čanake srbik izvodi, kad mi zazbire.
Tako imate to mi spisal za njem, pravu pupu, kada nas je žal ni to znali. Kada treba pupa, fajn je imeti muzikanta za fanta zvuka, pa da piše roman. Da pa pelje ste pupa pljasa!